kuma iguru andu kiharo kia Mambo Leo mekuhanaga ota nguya hindi ya mbura. Kanini na kanene meyumiritie kuona mwiri wa Raila Odinga. Uingi wao gicungiriria mihang'o ino irugame kwa ihinda thutha wa andu kuingiha gukira gikiro na gutire utarenda kwiyonera mwiri. Maheo mweke o mundu auma na njira yake ya gucakaya, angi makiremwo ni gwitikia ati nima Odinga niwe ukomete ithanduku. Na kwambia kurira, angi kugiriria na kiriro, na angi kuina eta njira ya gutia na gukenerera miaka 80 iria Odinga arari muoyo. Miaraho ya kinya kiharo-ini giki kigarurukite na gutuika gikeno. Muingi uyu ugikungwira Raila Odinga na ngoro imwe makiria maririkana utongoria wake uria anamatetera na kurehe uthii wa na mbere riria nyitana na thirikari kuma mwena wa mung'ethaniro. Mimi waje niseme, mimi ni Meja. Kama si Agwambo singekuwa hapa. Alitoa mimi mbali. Nimebaki na mwezi 5 nitoke nje. Lakini nasema tusimame imara. Wajaluo simame imara. Kama inabadilisha katiba ni Agwambo. Inabadilisha nini Agwambo? Maandamano ni Agwambo. Hiyo ndio kwa sababu nimetoka Nairobi mpaka hapa. Community, he was our tree, he was our umbrella, and the umbrellas faded away. We don't know how to start. The shoe that he had can never be filled by anyone. Wakae kwa amani, wazidi kuomboleza kwa amani mpaka ile siku yenye itaisha wiki moja venye rais. Irorete thaa 10 aria othe mauma kiharo giki nimekurikitie kugia na mweke wa kugira uhoro Odinga akioyo ni ndege ya mbiraro iria ikumurehete na gutwarwo Bondo kuria mathiko make makahanika. Na thutha wa makiria ma mathaa 7 mari teraini makiona mwiri wa Raila Odinga, riu ni marikitie mihang'o ino na marauga matirarekania na uhoro wa kugira Raila Odinga uhoro guku, no meguthie nake o nginyagia itura ria Bondo. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Githumo, gitagwo Jenga Wambui.